Tubaha ikaze ariko nanjye Dani iyo ni kiriziya imwe nayo tugiye gusobanukirwa n'icyo liturujia ari cyo. Liturujia ni igikorwa rusange gikorewe ahagaragara mu buryo bwemewe n'amategeko ya kiliziya kigamije guhesha Imana ikuzo no gutagatifuza imbaga y'abakristo. Liturujia ntabwo ari icyuka, ntabwo ari ibintu byo mu kirere. Liturujia ni nk'ibara ry'urumuri rihindura icyo rimuritseho cyose. Liturujia niyo isura ibyo dukora mu misa. Liturujia rero irafatiye kandi iragaragara. Iyo ikozwe neza ifasha umuntu gusenga, guhura no gusabana n'Imana. Liturujia si ikintu ahubwo ni umuntu. Liturujia ni Yezu Kristo ubwe, kuko muri yo niwe ugaragara kandi niwe ukora ibiba biri kuba byose. Muri liturujia padiri aba ari mu cyimbo cya Kristo. Iyo padiri abatiza ni Yezu ubatiza. Iyo padiri atura igitambo cy'Ukaristiya aba ahagarariye Kristo, kandi byose abivuga akanabikora mu izina rya Kristo. Padiri ahamagara Yezu akaza. Mu gitambo cya misa ya padiri avuga ati iki ni umubiri wanjye mwakire murye, aya ni amaraso yanjye mwakire munywe. Ni Kristo ubwe uvuga kandi akora. Iyo padiri atanga penitesiya ni Kristo ukiza ibyaha, ni Kristo ubabarira. Muri liturujia duhimbaza Yezu Kristo muzima kandi ukiza. Yezu Kristo niwe wenyine utuma liturujia yacu igira agaciro, niwe wenyine utuma amasakaramentu duhabwa agira agaciro. Muri liturujia tunyungutira umukiro Yezu yaturongeye ku musaraba. Muri liturujia Yezu akomeza kudukiza no kudutagatifuza. Twibuke igihe Yezu yari ku musaraba yaravuze ati birujujwe. Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 30. Muri liturujia ya misa rero duhimbaza iryo yobera rya Pasika. Ntiturisubiramo kuko ryabaye rimwe rizima gusa, ntiturisubiramo kuko ryabaye rimwe rizima gusa. Riruzuye ntiricagase. Ibyo dukora ni ukurihimbaza tukaryibuka kandi tukarizirikana. Muri liturujia ya misa Yezu aba ahari wese. Mu ngoro y'Imana Yezu arahari, aba ari rwagati muri twe, kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye bamwambaza aba ari hagati yabo, kandi ari urukundo n'umubano Imana iba ihari. Niwe tuba twaje tugana. Yezu niwe uhora uduha ubutumire bwo kuza mu misa, kandi n'uwaje kuvumba Yezu aramwakira. Yezu ntawe aheza, Yezu ntavangura. Yezu Kristo ntabwo ari umwihariko wa bamwe. Kwa Yezu Kristo twese turisanga. Muri liturujia ya kiliziya Yezu atwibutsa ibihe bikomeye byo gucungurwa kwacu, akabigira bishya, akabigira iby'uyu munsi n'ibya nonaha. Liturujia ihora ari nshya. Niyo mpamvu kumenyera misa ari icyaha gikomeye cyane. Kwibwira ko wumvise misa zihagije ni icyaha. Kumenyera misa ni ukumenyera Yezu. Gusuzugura misa ni ugusuzugura Yezu. Yezu Kristo ntatana na misa. Liturujia ya misa ni nk'idirishya ridufasha kurunguruka tukareba ibyo mu ijuru tukiri hano ku isi. Liturujia idufasha ityo kwizera ibizaza biruta ibyo tubona. Liturujia ni umwambaro wa misa. Mu misa buri kintu kigira umwanya wacyo. Haba igihe cyo kwicara, hakaba igihe cyo guhaguruka n'igihe cyo gupfukama. Haba igihe cyo kuririmba n'igihe cyo gusenga bucece. Haba igihe cyo kumva ijambo ry'Imana n'igihe cyo gutura igitambo cy'Ukaristiya. Muri liturujia ntitwibuka Yezu Kristo gusa, ahubwo duhura nawe, tukaganira nawe, tugataramana nawe, tugasangira nawe, akamanyura umugati hagati yacu, maze amaso yacu agahumuka. Yezu Kristo ubwe niwe mutambyi, igitambo n'urutambiro. Mu misa Yezu Kristo niwe musaserodoti. Mu mugati na divayi no muri alitari tumwubahe muri aho hose. Yezu Kristo niwe zingiro rya liturujia. Iyo turi mu misa tuba duhurijwe hamwe nawe. Kristo niwe bumwe bwacu. Liturujia rero ni igikorwa cy'Imana ubwayo. Murakoze.